Assalamu alaikum musidɓe wonɓe darde Diama TV, mi salmini on goto kala inde mum nden e yettode mum nden. Hande kadi en hewtiɗo e samedi 1er octobre 2022 ka émission men Inbha Mi Nisi. Haray mi salmini goto kala inde mum nden e yettode mum nden. Haray kono woni noon andi no woni noon kadi chaque samedi en waɗay 14h30 à 15h30. Hande noon woodi tardement seeɗa kadi mo heɓude men ɓooyi noon jeejude par ce que haray meɗen gandi toujours si heure on yoni haray ɗon jooɗi ɗon habbi, mais toujours kadi on yaafata ɗum ɓayɗo on andi si tardement ari haray ko noon towata wonide ko yaafo e torete. Haray min salmini on kala ka won ɗon goto kala inde mum nden e yettore mum nden ko watte ndaren clip goto fuɗɗoɗen émission men o. Invité men ɓen kadi Allah waɗiɓe notike kumpaji de wakam ɓe hewtiɗo. Haray mi waɗana en clip goto yiltoɗen après noon fuɗɗoɗen noon enen e maɓɓe hirodiren waɗen noon ko duwa kon hakkude men e maɓɓe inchallah. Happy Fata Coco Party Afrique be kop mo gele immo dow ta jabu gaje findine bundu may mbari ya den luttu baawo may ya den ko yeso may ya den luttu baawo may ya den bundu may mbari ya den luttu baawo may ya den ko yeso may ya den luttu baawo may ya den halduno ya dundu ya tenga ya ta yeto ta ko mido jodi ni sabima hetto ta ko hino ero ono fe am hewtito ta ko hide fala développement e ligota ko teleidi développata ko ligata ke hibe yobude be jawle men be ligota ko hibe muccude e jawle men be ligota ko hibe voyager jawle men be ligota ko hay otoje den ko kilimu wada hibe ferma bafe mabbe den be darata e dar miskino no binyano dara sengo hibe tajalu liba mo be ligorta ko si o ari hore mabbe o ligorta ke ko hore miskino o ligorte terte ben fofo ko corrompi wana ko président wana ko ministre wana ko justice wana ko commandant wana ko fofo iwen ko sonondiro hewten ko ewnagol pullo ko soso kisi ko toma mani ka baga joni dire jude ligo den ka leydi men fofo lagine ka leydi men joni dire jude ligo den ka leydi men fo bundu may mbari ya den luttu baawo may ya den ko yeso may ya den luttu baawo may ya den bundu may mbari ya den luttu baawo may ya den ko yeso may ya den luttu baawo may ya den wogo be me yare yeso ko satala ta ko ngo hino fofu hi hande kadi yedo ta balde fitta bonna adi wada yidu sakko batto adi dikke bonne tag wulen alla kanko tagi salo kusko bonni bonna adi woyni holi afrique no watta yare so ko to siwa pete temps fo se rendez-vous ati de buda wakilo fina ngabindo fita sakito bafi uddito lumba gada to ko jawdi wonito jawde potito respect batito eto fina daw pete tanta watutu kudde barki nago dunta watutu kon pete tanta uddutu sakko werna ngabindo wakilo jango wela nyande webiti fo no batiti no holla gol no bayno wela deedu wakirare lakkere jara dire witte wona kulle kale cende dem bunga cende tengdi tadano gol kale ke keje si hewta taragol ngabindo wakilo e kam aragol tumbu hakkunde e ka taragol bundu may mbari ya den luttu baawo may ya den ko yeso may ya den luttu baawo may ya den bundu may mbari ya den luttu baawo may ya den ko yeso may ya den luttu baawo may ya den bundu may mbari ya den luttu baawo may ya den ko yeso may ya den luttu baawo may ya den bundu may mbari ya den luttu baawo may ya den ko yeso may ya den
kumpaji in the house. Right. Voilà, musidɓe wonɓe darde Diama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettode mum ɗon no woniri noon mi woda no nan noon kadi kumpaji ɓe hewti seede mi haari ko luttude ɓuuri kono noon ko wonɗen rew taw yiltoɗen kadi ɓaawo arde seeɗa hiɗon andi fewnduɗo ko fewɗen ɗo ni gila hecci hanki jemma heɓude hande ko fewɗen ɗo hiɗen mari fatunde monanandanɗa hoorema ko enen fof kafinde si minni fof kafinde par ce que ko neɗɗo men monanɗa hoorema julɗo kom men kadi jibindiɗaɗo e men jandi men ha Allah lanɗo ƴettimo hecci hanki jemma no inni Oumou Diallo Wakam Oumou Diallo Wakam si minni Oumou Diallo haray mi accata Dieynabou Wakam mi accata Yacine e vraiment ɓe mi konta fi Oumou Diallo ɓe hino heewi te mi wataɓe konde ɓe fof e fatunde wanden ko fatunde Sénégal fof Dakar fof ha hewti Wakam donc tottoɗen ko Allah fewne yaafomo yafdamo yaafaɓe Allah yo nisko neɓade aduna saabu moƴƴere makko a lahira par ce que Oumou vraiment min ko mi anta Oumou neeɓi miɗo wawi wide ko heede 94 mi andi Oumou ha hitande hikka ɗo ni no mi woni ɗo ni ko mi andi Oumou mi meeɗa yide kawo sonkida na fi mi yiya kawo pirida min ko mi antamo haade ko Medina mi hoɗi Allah waɗi mi Medina mi ari mi hoɗi Wakam mi wondi nokku gotum mais ha no feƴƴini ɗo ni min on nde en personne mi tawaka kawo sonkida walla fi o pirida donc haray miɗo inna Dieynabou Wakam Yacine e yimɓe Wakam ɓe fof mo ɓe ka wontiri haray yo muññomo muñoramo fi Allah tan mi jomum Mouhamadou e kumpaji kamɓe kadi hiɓe ɗo ni e wano Ibrahima nde min wooli joni ko wilan vraiment Oumou en personne ko yaye makko e Elage Dramé kanka ɗo setti himo andi Oumou joni noon ala ko ƴakkani jonñije min on de ko mi ande makko mi wooli mi meɗanamo ande probléme vraiment yer ko mi andimo kon fof ko fija jala haajuji ko watte kon kadi si min fotti vraiment ko nene gotoyagal woni hakkunde amen Ibrahima ko honɗum an kadi wawɗa ko watta e fi Oumou Diallo voilà haray toujours comme ko haaliɗa noon toujours haray ko ɓayo andi haray ko enen wonduno hanki vraiment fus meeɗa kande mum sen ɗotini ɗon ha hande Allah waɗi ko ɓuri moƴƴude kon haray ala sina toronogol ɓe Allah yaafoɓe yaafide ɓe e hikkiɓe yeeso ɓen kadi donc comme no haaliɗa no menen vraiment ko yayra e amen guele men woni pay fay kamɓe neyi men guelo bira amen kadi feƴƴini gonkinte ko men wullali nene par ce que kaɓe fewtimi kaɓe hikki e amen kon donc kala probléme mon ɗarama meɗen jogui e nder famille o ɓe daro e mum haajuji ɗin kala ka yawɗa on tawa yaye Oumou bolonda mabɓen kadi mo kala ɓe teddini e ɓe tonni teddugal gandanɗarama vraiment mo be hi hoore mum e yaye Oumou ndayre ha hanki ɓay men yeehi ka Bambilor kaɓe hoɗi ton fayda hoddiɓe fof ko ɗum wonno e seyditade vraiment kamɓe guele ɓe hoɗi ɗon ko respect ɓe andi e mabɓe fija jala haajuji kala ka haaju waɗi ɗon ɓe daro e mum dayiraji waɗoy ɗon ni fof jungo mabɓe aray so ɓe nulal tum ɓe aray jungo mabɓe kadi aray donc ay hanki menen ko minno men adde ɓe Wakam ga ɓe wattine ga wati ɓay ɓe hoddi ton e mabɓe hoddigal labangal donc kamɓe ɓenni ɓe tori men menen siɓɓe ɓen yomen accu ɓe watti ton Bambilor ton ko ɗum waɗi hanki ɓe wattina ton pour ɗum seedingil noon neɗɗo on ko neɗɗo monna darma ko wenɗo wondude komo neɗɗo monna darma o wala probléme kala ko yiɗama ko fija jala vraiment minen haaray ko ɗum men andi mabɓe donc sawn noon kadi haara ko joguino probléme hanki somin yahino min hiyayno e hoddiɓe carrément mais min ari hoddiɓe inde ɓen carrément kamɓe de ko ni ɓe wondirno e mabɓe koko labaɓe andiri ɓe ko wele ɓe andiri ɓe par ce que hay ko galle maɓɓe saari ɗon andata ko hombo ɓe jibini e kombo ɓe jibina galle ɗen fof fayda saari ɗon ko sukaɓe tun heewi ton hanki yeyi har janamɓe sa ɓurno wullude menen hikkiɓe maɓɓe sa donc vraiment tun hollirgol kamɓe kadi vraiment haray ko neɗɗo ɓe anda darma kamɓe kadi
gonkinte ko nan moƴƴugol moƴƴande no mabɓe dal haray toujours comme no haalino en tori ɓe Allah yaafoɓe kadi wattedaɓe yaafaɓe haray kadi ko nomme gande mabɓe inchallah. Ok, musidɓe wonɓe darde Diama TV komi harani on toon Oumou Diallo ko neɗɗo moƴƴunoɗo yo Allah tawno moƴƴiri aduna noon ko noon kadi moƴƴere makko nden ɗuɗiri alakira kaw yeyi toon leydi ndi gabru makko kadi foygito e hoore makko wawa jabade premier landal malakatul rahman kadi on nani Ibrahima ko setti ɗo ko wono hanki wakam yimɓe buy sa yi ɓe yahano Bambilor ko safidi ɓe habbino fure on o arta e wakam ɗum ɗon ça c'est vrai parce que min mi yewtidi e yimɓe buy e téléphone vraiment yiɓe découragé ko hono waɗi haɓe découragé ɓe yahali tawgol surregol ummugol kono noon heeɓiɓe ko sikkugol maɓɓe num ɓay ummu ko wakam jibina jandi immiɗo yahi hoɗo e Bambilor ɓe sikkuno fure on artiteno wakam e o surde ɗo donc ɗum heeɓiɓe ha ɓe wawali yaade surdugol ngo kono noon ka tigi tigi e ko torete fof ko torete par ce que siko ɗo siko Bambilor ka wawi wontinde fof ko toroɗen Allah ko yo Allah yaafomo yaafudamo e yaafaɓe donc iren ɗon yahen élage kañ kadi no woodi ko yewta e ummu seeɗa parmi gandiral maɓɓe yer ko ɓe andirno ko raɓɓiɗi walla juuti élage Dramé. En fait ko adi kom ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna aray tanti ummu yalla olan ɗon yurmeɓe yaafoɓe naadaɓe ko aljanna firdawsi yoɓe nisi koɓe neɓani ko aduna saabu moƴƴanede maɓɓe laakara enen kande ɗe wanoɓe wayi yitaw hara koye yaafaɓe si ƴettita vraiment tanti ummu ko moƴƴuɓe dal tigi tigi on par ce que min ko à cause de Ibrahima o ɗo waɗi hansi men andidiri mais vraiment ɓe jogitori on tigi comme ɓiɗɗo maɓɓe comme noy bo yewtiri noon vraiment ko dal c'est triste quoi vraiment c'est triste mais ala kulli hani ko kullu nafsin zaikatul mawti ete kadi koye makko iwɗen koye makko kañum kadi woni ko yaten vraiment yallah yurmeɓe yaafoɓe naɗoɓe ko aljanna firdawsi voilà musidɓe wonɓe jarde émission Inbha Mi Nisi enen e Dj Bouba ko ni tigi émission on ko ɗo tun e Diama TV Inbha Mi Nisi ɗon andi Inbha Mi Nisi mi inni on hino e ñappi piiji buy ɗi ananda hoore ma sa jooɗike a miitike a tawa Inbha Mi Nisi ala ka haaɗi no miijoɗɗa o ko ɗon Inbha Mi Nisi woni ka cuuɗi ka yaasi a faami ka golleji ka kala ka miijiɗa Inbha Mi Nisi no nder ɗon donc hiɗa nisa sabu ɗa janna a jaɓali janngude nisa fiɗanaɓa mecce a jaɓali nisa fiɗa jomba a jooɗaki nisa fi hiɗa ɗi heeɓi ɓiɗɗo ma ha gayni añi bo par ce que ɗum no woodi kadi heɓa ɓiɗɗo ma o ha gayna añamo woɓɓe sa warora ɗon ɗum fof on tigui yaha ha nokkel goo o nisa donc émission on ko koafi ko no heewi est ce que on faami ko ɗum waɗi situation ji ɗi e nder émission Inbha Mi Nisi kala ko ndaɗa tawɗa hiɗa nisi ɗa wawi nodde yewda e amen ka Inbha Mi Nisi ɗo donc Allah waɗi noon hande émission men on ko enen e kumpaji wonde ɗo ɓawo noon nde torɗen Allah olanɗo taguɗo en on e nde fatude nde heɓuɗen ɗo yo Allah yafano en feƴƴinɗo men on haray ɗe yildade e émission men mo walanɗo hoore mon ko on kadi woni ko adden andi so tawi woni hunde a nanguide an ka junggo ma hunde kadi nanguima ɗo ko nanguma kon tampine koye accude ko nanguɗa kon ha serta e ko nanguma kon donc honɗum waɗ ɗum c'est ça fait dur émission on ko eɓɓano ko émission kumpaji e Dj Bouba ko DTM wonno ko fi kamɓe groupe maɓɓe on e fi anniversaire Dj Bouba on ensuite Allah waɗi ummu bandirawo men on nenirawo men woɓɓe men yaye mum woni o feƴƴini en ce temps mais wawata arde ɗo men jooɗo meɗen heeɓi nden fatude ɗo men kontina e welo welo fi aduna on mais yejjita fi neɗɗo men iwde ɗo on ko ɗum waɗi si minni on e ko nanguma kon e ko nanguɗa kon aki tawi ko nanguɗa kon an jokka ko nanguma kon e ummu Allah waɗi o wiɗo ko hande ko janggo ko faɗɗi janggo ko arata goɗɗo ala menen ɗo kadi ko hombo kadi attoyade donc aduna ko noon ko yami ɗo ara donc kumpaji e yiltoɗen e maɓɓe élage kumpaji e Ibrahima kumpaji kono woni kumpaji
alors non goɗɗo lanto du fuɗɗon jaa mais vraiment ɗum min landama ɗum min landitama min landaki de min ko min ok parce que c'est l'occasion aussi remerciement kadi invité mo invituɗa men ɗo parce que ko hande woni 3e fois en fottugol e côté sifa ɗiɗo piiji bon donc haray voilà kumpaji so wi en firtay ɗo ko kumpaji signifie kon e wonay ɗo ha janggo par ce que déjà komi iwata ko mi woni to mi ara ɗo andi je buuba a anda ko couleur honno woni ko mi ɓorni bon komi iwata toon mi ara ɗo mi anda DJ Bouba ko couleur hombo woni ko ɓorni bon nder ga kañum kadi mi anda ko couleur blanc mi tawata ga ou ko noir c'est ça kumpaji so wi en firtay ko signifie kon vraiment e wona ɗo ha bimɓe ça veut dire ko falɗaɓe haalande kumpaji ko kumpa e nder groupe ça veut dire faalaɓe ande ko woni kumpaji o ko il faut ɓe heɗoɓe daara ko kumpaji watta kon si ɓe anda honɗum woni kumpaji déjà ange hoorema ko wonɗa ɗon ko a kumpa bon kay kumpaji bokku a falɗa wiide koye kumpa hay si koye kumpaji bokkuɗa te koye ɗum kañum kadi woni ko wuruɗa bon bon en fait ko no waɗi an simi wi ɗum hande ko jooɗiɗa ɗo ko yeru ko jooɗiɗa ɗo woni ko anduɗa bon ko arata janggo kon a anda sa immike a yalti ɗo a anda a jippoto ley ou a jippotako a andi ko kumpa wonanma bon donc awa voilà o nani kumpaji no ɓe addiri noon no waywa émission no mi haarde noon Inbha Mi Nisi Inbha Mi Nisi no waywa kumpaji à chaque fois no woodi piiji yaltoji toon haala ko ɗi a sikkano Ibrahima ko Elage Dramé filliti sifiti ko woni fi kumpaji e misal makko ngal seeɗa Elage Dramé e kumpaji ko hombo mon onon ɗiɗo sinci kumpaji windi titre kumpaji no wawi innede ɗum ɗon d'ailleurs mi ɓeyda ɗon kadi seeɗa e inde kumpaji on aray toujours min faala andinde kadi jama on e groupe aji wonɗi ɗo ɗin c'est très important kadi sa innitade hunde anda ko nun signi par ce que hande so yimen inni kumpaji caméra min faala tun andinde yimɓe ɓen ko Allah tun woni Allah tagaɗo fuu se anda donc haray inde nden tigi tigi ko ɗum ko yo bani adama wonu place bani adama acca Allah e place mum par ce que so hande sa enni a faalete andude ko woni arde janggo ko bani adama Allah o kal ɗum tagaɗo donc ko ɗum waɗi en inni kumpaji pour mo beeyo andu ko bani adama tout court no wawɗa o no wawɗa ko bani adama ta townintinno ta jippin hoore ma kadi ha goɗɗo yawma wonu hakkude par ce que ɓe nayi o tagaɗo no wawɗa o ko hakkudejo donc haray toujours inde kumpaji on ko ɗon ɓuuri basade e inde nden donc haray wassalam tawi mais kumpaji ko Elage Ibrahima ko hombo créé kumpaji non min no andi kam mi nata ɗon e siwade ko hombo créé kumpaji onon ɗiɗo par ce que ko onon ɗo jeeyi kumpaji mais ko hombo créé titre on no andi kumpaji Allah no waɗi menen ɗo ɗiɗo kala ko min watta min fewjade wa mais no woodi attiɗo soulignude inde nden joni attiɗo soulignude inde nden komin yewtu ha mi propose pourquoi pas mi watta kumpaji woni len bien sûr par ce que sa yi kumpaji kadi tigi tigi kala mo fottuɗa e amen ka yaasi a yeeyi kumpa e amen hande sa tawi sa yi men sur scène simin jippike na gotum se fotti ka lawol ayne ko kanko ni walna kanko parce que o jogaki style voilà kumpaji voilà andi nani ko hewɗon ɗo ni seede ko wolɗa ɗo ko Elage no wodno ko waɗi ka dande makko mais ɓay émission on fokkiti o ƴetti o naɓo e maroy to mi faalamo wiide kana wona un rappeur a faami pour seedintingol ma il a remarqué problème o mais après min mi accimo tun nder par ce que no woodi rappeur ɓe ɓeranɗa hoore ma dès que ɓe naati e milieu ka yimɓe woni hewtugo maɓɓe anda ɓeɗo ko ɓeɗo woni ɗum ɗo woni golle maɓɓe ɗen ça veut dire hakkude rappeur on e mamaya on ko ɗon style maɓɓe on serti ko wattande est ce que a faami ko ɗon mi faala haalde donc iwen ɗon kumpaji ko Ibrahima Diallo ka Kanté Ibrahima Kanté disons bon Ibrahima Kanté et Elage Dramé mais kumpaji Elage Dramé ko honto e Guinée woni ka maɓɓe o ayi noon ɗum ɗon presque meɗen interdisa ɗum ɗon
parce que ko no waɗi menen vision amen on ko guinéen on foppo koye nder territoire guinéen on koni ko wa mais farla mi haalnamade hay so tawi woni ko bokke walla oɗo ko labe exemple mune haalde il faut komi faala landade on ko mi lando par ce que langandi kumpaji on ɗo na hoɗo woto woni kamo ça sûr mi faami ko faala landade kon bon donc fi watta mi tongu en on parti ɗon komin ɓiɓɓe guinéen ɓe jaati min on ko jibinande lagine tigi tigi on ko wuddu ndun ira ɗon ko maali yemberen ko wiyete ɗon yemberen centre sare panje Ibrahima holoɗa Ibrahima minen dey koka ɓuuri welde e guine to min hoɗi onto ka ɓuuri on to ɓuuri welde e guine guine fof no weli lagine fof no weli de sa hardino ngay min a faala balani toñde min kamen no ɓuuri kamon welde non maali ɓuuri welde non attends maali ɓuuri welde kan sina ɗum o gadda e débat goɗɗo goo wiwi non attends jetti onon e min kompo invité ɗo oya ko an invité min min ko mom pita awa donc fewn ɗo ni min ko mi lanto on jaɓaɗo lanka awa joni non on jaɓi ko min lanto jaɓaɗo lan walla on jaɓani awa min jaɓi ko allah min ɓuuri kamon wel joni a wola men hon toni kamon miɗo hoɗi ka ɓuuri welde e guine toon ɗum ko honto kayinte telemile hoore weliya voilà telemile wande ɓenni goto guene arana ko ñamugol ɓenno wo kay station telemile boddi na rewa e ɗon fe boddi ala ɗo ok ay fu ala to yiltoɗen ka émission kumpaji yala hayso komo maali Ibrahima Kanté komo telemile kono Ibrahima Kanté elage andiri ha ɓe créyi kumpaji ok donc haray ɗon kadi no weeli jaabade par ce que hari min koye groupe de rap sénégalais ɓe wonno min ko rap sénégalais moɗayno windata no texte pulal ko allah oɗo waɗi ha mi fuɗɗi rappude e pulal donc waɗo ɗo tawi ilan e concert ji ilan participa e sénégalais ɓen toujours karab donc allah waɗi o nani inde am kanko di o heeɓi jippinande hoore mum wongol tagaɗo bani adama comme mi haali ko nanen o yahi o ƴetti paɗe makko o watti paɗe makko noon wari ha ko galle an o inni min kadi de mbiɗa faala hollala muran ɗum ko honno wonirta minnimo ala ben probléme donc allah waɗi vraiment yimɓe yaada e ɓen on fuɗɗo tun anda on wawa yaadude tawi jikku makko e jikku on gotum min mi anda woola inno rawni yaha waɗa ko ɓawli so min nima ko ɗum ɗo kankadi ko noon donc min yeehi ha nder tawi waati groupe momi jogui noon sénégalais ɓen voilà ɓe yeehi France ɓeɗo yeehi Côte d'Ivoire e woɓɓe go kadi no ɗo fayda woni e mourade no seeɗa donc ɓay min harino ko ɓerde an te allah waɗi kadi har minen waɗi single goto monnoɗarma yalti weeli guinéen ɓen fof woni jooɗoto mo jombamo jooɗoto ko min atti wadde e morceau a faami donc waati guinéen ɓen fof yiɗi ɗum ɓe invité men ka soirée ji ka concert ji minen ɗo meɗen liggade ley ɓay groupe oɗa noon yeehi ha ɓeeɗa woni ke min ni pourquoi pas mi continta joni e groupe kumpa joom ɓay allah waɗi oɗo haade min fuɗɗiki liggade te min kadi vraiment ko neɗɗo manna ko sérieux jo te kadi mo yiɗi ko woni wadde kon min ni pourquoi pas min watta joni o groupe om joni wona groupe mannaɗanma ko ɗon woni base on joni fayda ko non waɗi ha min yiidi min fuɗɗi liggade guila on tuma noon fayda gonkintew gon mi nistale mum e fus ok Ibrahima Kanté groupe kumpaji elage Ibrahima settike ɗo wondema kanko hari mo e groupe allah waɗi an kadi arɗa tawi yimgol ngol no weele watteɗa paɗe ma ɗen yaaɗa tawɗa mo yewɗo ɗon fottuɗon jikkuji mon ɗin tawi ko gooti selonno wolri noon hande si tawi woniɗa sifade Ibrahima Kanté jikkuji makko ɗin ko jikkuji jelu Ibrahima jogui mimi wiyay ko jikku ko neɗɗo julɗo jogoto kon par ce que tagaɗo fof tagaɗo sa addama ko aduna ɗo ko mission woni ko addiraɗa on mission ɗon noon ko rewgol Allah e gollugol nunɗa vraiment ko ngun jikku woni komi tawrimo jokka soobe voilà ko ngunɗon jikku mi tawrimo te en fait kadi komi watti paɗalam
mi yehi hanko makko vraiment mi ni sali ɗum ɗon ko ɓeydare tun woni ko mi heeɓi e muɗum. Ok. Elhaj Dramé Elhaj Dramé ko famille yimoɓe walla ko Elhaj Dramé ari tun tawino faala yimude yimi? Non, min mi tawa yimugol par ce que mawɓe ɓen ɓe yimata kono hari comme wona bureau am no mi nanirta no ɓe yewtirta noon hari ɓe amayno si lamɓe ɓen addama ɓe amayno tant ko jarsis ɓe wiyayno ɗum tant sectoure en voilà hari ɓe amayno ɗum ɗon si lamɓe ɓen addama kono fi yimugol ngol vraiment min tawa ɗum ɗon mais Elhaj Dramé tawali yimugol ka famille Elhaj Dramé ari fuɗɗi yimugol ko probléme hombo kanko e famille makko ngo mari par rapport e fi gimol ngol? En fait c'est une bonne question yimɓe buy mi nanay no wiya heɓi probléme ko famille mum mais ça dépend e neɗɗo on e comportement maɗa on par ce que andi tagaɗo sa attike andude tun taw ɓe naɓima e a jangi a wawi sendidirde ko ɓawli e ko rawni mi tañƴini situation gono toon a tawa ɓe concentrata koye ɗum ɗon en fait ɗon mi heɓali probléme e mum par ce que mawɓe am ɓen ɓe nde ɓe andi ɗum ɗo hi vraiment mi yimay ɓeyni baba ko honno naduma e ɗum ɗo minne vraiment tigi tigi on ko welan ɓe wimmi ok ɓeyni piiji ndam miɗo halfinama ko Allah halfininmi on mi jeeya on mais wata wujju wata fenu wata kansu wata yaru anda ko tegata koyngal maɗa ngal anda neɗɗo mo yadata on ɗum ɗon waɓu toon wata fuɓɓumo ɗiɗo ɓe yamirinmiɗi vraiment han joni le koye ɗum ɗon woni komi woni par ce que ko mission woni ko addaɗen ko aduna ɗo. D'accord, voilà musidɓe wonɓe darde Diama TV émission Inbha Mi Nisi enen e groupe kumpaji hino inne Elhaj Dramé e kañumma Ibrahima Kanté ko ɓiɓɓe Laguine Dijon e o yawon komo Mali o yawon komo Télimilé Allah wala ɓe waɗi ɓe yiidi ɗo ɓe créé groupe maɓɓe on ɓe gollude Ibrahima Kanté an kadi ka famille ma ko ɓe yimay walla an kadi ko an siñci yimugol ka mon ton? D'ailleurs lan wayinde ko min siñci ɗum mais noon miɗo wayinde koye mamiraɓe ɓen. Donc mamiraɓe no wodno mamiraɓe sa daari histoire famille Kanté fop sina yimoɓe ko kuɗoɓe jimɓe a daari donc ɗum ɗo haray andi ƴiƴan kono ɓen to ƴiƴan comment dire ça ndiyanɗa rewtake ilol voilà donc hande so ɓe ƴetti micro tum ɓe yimi aray minen wawi inde koye mamiraɓe men ƴetti te vraiment guila on ti woni paykun patangui nayno lon wo hari mi ƴette no pooti hoy kayɗa o lan ƴetta lan tappa lan kuuɗa lan yima donc ɓe darlan ɓenni o ko ɓooyi be ko ɓooyi wona yima o ko ɗum waɗi woɓɓe go hewɓe si yimɓe lan jogui micro ɓennata bettiɓe par ce que ɓe yeyno guila ko woni paykum mino ƴetta pooti hoy kayɗa o lan tappa ayi ok joni mi falade mi andi ɓay ka mamiraɓe ɓen ɗum noon wodno mais Ibrahima est ce que kanko ko fuɗɗi yimude selon honno mawɓe men ɓen ko honno ɓe winoma ɓaya fuɗɗike ɓay ma yuma ma eko waytito honno ɓe wima fi donc oɗo ko toujours koko haali kon menen fof baabe ngam min kadi ɓayɓe andi min yimay par ce que baabe ngam e ñamakalaɓe hewɓe ɗo wondayno ɗo woni baabe ngam Allah hinno laaɓal en paate totaren ɓen fof kamɓe baba en wondayno donc min yahayno ka hirdeji comme par exemple patomole koye ko arayno ɗo e petit yero en o andi ñamakalaɓe en kamɓe arayno taw waɗa premier participant donc so ɓe ari ɓe tawa meɗen joude ɗum menen kadi donc ɓe fotte noon e baabe ɓenni ɓiɗɗo ma o yimay on gelike donc après ñandogo mabɓe noddilaynola minani wo a yimay minni mi yimay dey ɓenni ko honno musique on no yimde mindi ko rap donc e addi ɓe wawi monnade ɗa ɓe fuɗɗilen ɗa ko ɓe waɗoɓe coppo cappa biide
Choppa kay. Donc men kansidi donc men fiji men jali donc kadi kambe kadi be hawtina be halfini lan sugu ko odo halfina ko wota fimu wota yaru wota wadu kon dan ma Allah yida e musique ko on wani o min ma men wayinde ko menen do bokki jikku o fi mata o yarata min wayinde men jokkatare be carrément parce que ande ko be nguma ko haadi mi do haadi ko be ngum o meedala andirde min fotto na kundo junde ko jung Ibrahima ni min meeda yaade concert mi fotto e makko min kundo junde ko jung Alaji a fami parce que musique on peut-être hande way wadde ha accita hara ko awada to hay fusu kani parce que no wodi peji hewdi nan narma no wade de musique on bokkaymo wada yindugol fanning a fima la wata windude texte dum ko complexe yagal fanning a yarale wata jawde concert dum ko complexe yagal a fami fanning a wattaki seniji hara yaare jengo no na rapport dum faw bokka e musique complexe yagal parce que musique rap ko nun arane ko message dénoncer annoncer dum do de no arde wattane hele dum do a fami sa nani texte on inna karijo ndey ni wo goddum no arde yeso wattane hele mum pour si ari hara ande konno moyto taddu non hara gañalima. Ok, musidɓe wonɓe darde Diama TV enen e kumpaji Djidje Bouba émission Inbha Mi Nisi hande samedi 1er octobre 2022 haray ko noon tigi woni woni e yarde on nani koɓe woni e yewde ko so yi miɗo landoɓe ɗum ɗo luggina ko pour on faamo rap e mamaya fop ko musique mais musique ɗi hino serti est ce qu'on famille sa ndaari sertigal maɓɓe ngal hino waɗi façon ɗiɗi ka wattodi e ka gimol comme no woni ɗo ni bawi makko awmimo ko waɗoɓe cappa par ce que kamɓe ni ɓe yima nde ɓe yima juutɗe ƴawali dow ɓe ɗuman ni haray no manque mi taƴawa ɗon kadi seeɗa andi rap ko créeteno koye mettele ɓe créeno rap. ok hande no yewtirde ɗon ɗo yewtirde ɗo ni par ce que yewtire e hoore jang kono hande si waɗimo doñ ko metti il faut juuɗe maɗe waɗa ni andi an simi nanguima ay par ce que on tumati ko hari hono de rappeur no woodi woɓɓe gonɗe narma ɓe waɗayno ɓe buntu hatal a fammi ɓe hokkatano ɓe jang ɓe accal ɓe wona firi a fammi joni ɓen ɗon noon ko sugudu ɗum waɗino ha ɓe naati rap ɓe wiyima hiɓe waɗa ñahtu e nder koɓe wiyimata kon ɓe wolata ton ko anɗaɗma ko ɗum koɓe woni wurde kon a fammi ko ɗum waɗi hande lan wayinde en fof koye rappeur ɓe hande ni sa monike ɗo joni ɗum arapay par ce que juɗɗe wicci Ibrahima kumpaji no woodi piiji ɗiɗi ko jahnimi e maɓɓe kumpaji sa fotte maɓɓe ka talol a fottiɓe ka hoore pujum koɓe même sitel onon goɗɗo yiyata on sendinira on rappeur e yimmo mamaya tumaya ɗo wo tuɓe ɗen yuppotako simi siji ɗi no timmi seji ɗi ngala ka dande kono mais ono na rappeur non andi rap ko message o te musique fu non wattande nden kadi no holli de non wattande nden min nimo rap sa woni rappeur jo hollir ka dow scène no woodi déguisement ji goo ko pour sur scène wa mais dallo noon ɓay koyen wondira gonga dallo noon mo sa naati ka stade jama on tuwaka wiyede ko kaari en ari ɗum naatugol ma koye taw chaîne ji ɗi no heewi ka dande kap on no immi doga tumba no yuppi ha par ce que rappel ɓe buy ko non buy seɓe naati tun naatugo maɓɓe coyon cayan on e façon yandum kadi komi wolta kon buyno andi ɗum ɓe naata e tun ya keppi on taw yiyamo a faami yiya chaîne moɓe waɗon walla mullo ngo ɓe waɗɗo ngon paɗal ngal ɓe wattingal e panlon on ko yuppi kon donc mais pourquoi ono ngon watta ɗum mi wattu kadi ɗum dolokaji jani bon yon ɗum ono ngon watta ɗum parce que ɗum kadi ko image ok andi kumpaji ɓe rappeur namen isil goto ok par ce que menen ko honnumen hikkini yeeso ko message on menen kono ɓe ni to ɗum sa manam mbaadi amen men sigo saga men sa namen ande men sohla ɗum ɗum onon dal ko voix on message ji ɗin yimɓe ɓen hutoro ɗum ɗon ko ɗum ɓuuri importance en amen ko ɗum waɗi somin jippike so sa yime sur scène sen fotti ka lawol ko min ma ko ayne ko kamɓe ni walna kamɓe ni a faami min fotta e hewɓe wonde aralan yara mo faala kay fus
mi yo ko ni idolam mi andi be wada hakkilo ko kanko ni walna kanko ni a fami parce que ko mi halantama ko musique ni ko musique ko message on da julnirde te kadi ya doa julnirde exemple di fi pay koy go faala koy nato e musique on hande si mi jonniri exemple pay gonda ko faala musique rapon mi watti ti seniji dongi seni mi watti ka ne dade do oyne fanning a wonali a watta li seniji fo no a wona ala rapport si mi hollale kadi mi do fiima oyne fanning a fiimali a wona rapport walla mi do yara a fami ko wadi min ma dinno fop be bondirde musique on ko nagodum te rap no wodi déguisement mum hande menen so men yaade conseil jon bon na ko do si miso mi watto menen jogi sugo dido so yayi tun sen fotti tak ande be do ko rappeur be ni te si men yayi kadi ande vraiment be do ko rappeur be ko non so men jippiki gasi ça veut dire onon ko mi fala wirde message mon ka abema ko message rappeur mais ko modeur africain quoi moderne africain voilà fiyo labu quoi voilà. parce que do ko mi do ko odo no watti do ko leppi nyoalo jilla e tushi mais mo wadi ka dande makko do africa afamika sa yi ko carte africain wadi ka dande voilà. ok iwen do may yilto den kadi fi texte din ko combien de sons kumpaji mari combien de sons kumpaji mari walla est ce que kumpaji no mari album ji jelu walla be mari clip ji didi ko question ji tati mi joni non à la fois ok joni son ji jelu album ji jelu clip ji jelu ok joni sengo son ji din mi do wawi winde fen do men wawata konti ko son ji jelu ok parce que menen men ala limite te alla no wadi kadi men ala difficulté fi windugol texte hande so men woli joni men inni o do temme windemo men wayinde do mi jangu men hara mi gaynimo ok a fami ça veut dire on do fop on winde voilà o winde texte mako winde texte ngo men ngadde men bondira dum do no moji dum do moja ittu wadu ni jabanan do naadi do yaltiri do manam ko travail ensemble men watta a fami donc men ala problème pour windugol texte kadi men ala enugol no men wadi odo so men jotto ha faddi jang wal faddi jang pour agol morso men wawi maddo jon men na jango fotten en wade morso jango hebo wade disponible ala fus ko na arma o yide dum harlan anyi dum ala fus ko miide har mo anyi dum mais ko combien wi do sonji di mom dum non wawa wol sonji di mi wa inde fendo ko woni ke studio ko mi wata kontude joni clip aji de minen jogi fendo 3 clip idi ka youtube di fo wala di fo yide ko youtube ok kumpa jebi album wala be hebani album men hebal tal album kon no meden ka lawol milan dangi fi lawol milan ko say woni on hebi album wala son hebali men hebal tal andi artiste kala no da do sa wi mo so hebi album ko wenta hebali mais yino ka lawol c'est vrai no ka lawol bayda gollude no anda bien sûr aray est ce qu'on fami joni ko watten yahen ka régie ndaren sen hebay clip kumpaji goto oken jama wombe ndande ben men salmini on goto kala ko woni inde mum e yettor mum den yafo don parce que ko émission men on yarni men o kay on clip kumpaji goto suivez-moi après arten émission men on bismillah. Today we have ourselves, tomorrow we may have nothing. Sangara featuring Kumpachi. Waiwa horemente waiwa godo africain waiwa horemente waiwa godo polonais arriba be makino ye wawa horeme waiwa horemente waiwa godo américain waiwa horemente waiwa godo africain arriba be makino ye wawa horeme waiwa horemente waiwa godo horeme waiwa horemente waiwa godo guinéen harika dina pullo wana ko sakiti dina pullo andira waiwa dole ke hande fono sekiti hanki hecci hanki siddo wodi hande fono sakiti suka pullo hakiti ka fijundar wana kanyu sakiti inna fini fijira pere drop fima hakile munde sakiti yalta jude holla kude bonde amma bombas debbo pullo lummino gorko bawo singo wajinga honto hula hersa o ko pullo andira kala mo halanda gonga o tajo ma dira fotta yewta fappu yako maku wa e daro sengo wiya ko bakku e fokkiti kono siwa hewdu waiwa horemente waiwa godo africain waiwa horemente waiwa godo polonais arriba be makino ye wawa horeme waiwa horemente waiwa godo américain waiwa horemente waiwa godo africain arriba be makino ye wawa horeme waiwa horemente waiwa godo horeme waiwa horemente waiwa godo guinéen
ne yee waxante dëgg jot na xametuma samay doom jikko ju bon doxe taat nen du luñu moom ñàkk kersa jom bu doon góor mu ngi yoon génération wow bët ñemee def lu ne bëgg a buzz internet fu teeku taatu neen dafa ñaaw jafe imaginer everyday yeewu jàkkaarloo imaginer génération juddu màgga tay fowum kat génération gaaw fight génne paaka faat génne jeel gàkk jom di ko ndamoo Africain, waywa hoore men te waywa goɗɗo Polonais, ardiɓe ɓe makino ye wawwa Coréen, waywa hoore men te waywa goɗɗo Américain, waywa hoore men te waywa goɗɗo Africain, ardiɓe ɓe makino ye wawwa Coréen, waywa hoore men te waywa goɗɗo Coréen, waywa hoore men te waywa goɗɗo Guinée. Voilà, ko non tigi woniri musidɓe wonɓe darde Diama TV hiɗon andi ko ɗo émission Inbha Mi Nisi enen e Dj Bouba sansata chaque samedi 14h30 et 15h30 hande ɗon andi invité men on ko kumpaji on nani o yi kadi e clip maɓɓe on ɓe waɗino nane clip goɗɗo manaɗa hoore ma ka aventure manaɗa hoore ma ko clip maɓɓe kamɓe Habibou Fatako kaɓe yimmi ɗon sa yata yeton sato tout le temps voilà sato tout le temps donc nani kadi o som maɓɓe moɓe waɗi clip ɗo ni clip on so naati ka YouTube on tappi kumpaji o yiyemo ok mi faala arten e o clip ɗo par ce que on nani koɓe yimmi e clip on ko wondema mo beyo waw wa hoore mum ɓaawo ɗo hari amugol ngol e wattagol ngol e yaltugol ngol wa'ano wayi wano hande ça veut dire si mi nani clip on walla mi jentike son maɓɓe no ɓe yewtiri noon ko noon c'est vrai parce que hande sa yeehi ka boîte ji min e hooram min komi animateur jo e mi waɗi animation nokkeli buy kadi nani inde am buy kadi no andilan mais min e hooram façon no min waɗirayno animation ji ɗin noon e façon minen fansiɓe amen no amirayno e no ɓe wattorayno noon e par rapport no woniri joni noon non seulement ɓe nayyi woko aduna woni e sansude mais mi antay ɗo nene amen nena Rama e madame Sidibé mi salmini ɓe au passage kala ko ɓe wonti ɓe innayno men si ɓe noddi ka radio ɓenna jama on toñay aduna ɓenna aduna sansa mais aduna sansata ko jama on woni e sansude par ce que sa ƴetti mbuuɗi ma ɗi a yahi ka marché a soodi bagge timmuɗo ayni tawede jo yo ñoane ko timmi koko timmi o ñoanay ma donc sa soodi noon bagge timmuɗo a yahi innimo yo ñoane kuntum ko kuntum kungo ñoanay ma donc andi wona aduna woni e sansude ko a woni e sansude comportement ma est ce que a faami joni noon arten e kumpaji ko honɗum addi tigi yon heɓo ko touchon ha windon o texte ha yimmomo ha waɗomo clip en fait ko tuusi men e fema ɗum ɗon sen daari jamanu ngu no woni e yarde noon fuɗɗori e enen e hoore men par ce que éducation no landi parent jo on responsabilité makko on ko nder suudu bon donc so yi fendo ɗo jamanu on no jogi armoire hari ɓawo ɗo ko valise yoy woduno kankiranje jandije woduno koye nder ɗum ɗon mawɓe men ɓen waɗayno conci te hay ɗin conci ɗon kañum kadi hoore mum a taway ko conci yottiɗi bon donc o génération ɗo menen yimoɓe ɓen yomin ardin haqqille hara men fijirali culture on si wona ɗum si men fijiri culture on si fijiri men bona e amen bon donc ko ɓornande en tant que artiste jo sa ɓornike taw ye taw hara wona un mois taw hara yimɓe ƴetti on modèle ma ɗon par ce que
ɓe duwa ɓornade par ce que ko artiste jo woni ko ɓorni ko porteur de voix jo bon donc kadi ko ko texte ji kañ kadi sa winday calcul pay kun 16 ans walla kun 7 ans ou ko 8 ans ko jentoto on musique ko musique o ma on yaata ɗon an neɗɗo personne on a wawata hewtoyde ton bon donc ko il faut éduca génération éduca pay koy éducation on non wona ko nder suudu tum par ce que ɓiɗɗo o momi wondi on ko nder suudu ɓiɗɗo an on ko ɓiɗɗo an bien sûr kono ɓiɗɗo kawtal an on kadi andutu on ɗon kadi ko ɓiɗɗo ma par ce que si ɓiɗɗo ma on yalti ko nder suudu ma ko ɓiɗɗo kawtal ma o woni ko fokkiti a faami bon donc ko ɗum waɗi en tant que artiste jo sa yimay andu ene gimol ngol ko honto ƴettatangol ko honto woni ko sutinɗangol ko jelo woni ko jentoto mawɗo jentoto pay ko jentoto bon donc c'est que il faut ɗum ɗon menen artiste ɓen min wawa andude ɗum ɗon haray tigi tigi on wona wigol waɗu ha yona piw ha yona tappo ha yona c'est que n'importe quoi vraiment c'est culture guinéen on fendo ɗo no maayi mokko vraiment min mi wiya noon onon animateur ɓe ɓen iɗon woni responsabilité e muɗum par ce que goɗɗo sa windi non bien sûr on responsable par ce que andi ko no waɗi DJ Bouba tawde harayno tan on no juutuno seeɗa hande e nder en fof koko société woni ko wuruɗen en fof koko société woni ko wonɗen kono hande ƴetti musique mi toɗɗo neɗɗo gooto mbooma mi unay ha yona ƴetta wona o clip ɗo ndara ko YouTube ɗin ɗon ɗiɗi ko hombo ɓuri viiji ƴetta neɗɗo waajotoɗo on ɗa e arɗo no yennude ko réseau sociaux ndara est ce que ɓen ko viiji gooti ɓe jogii te pourtant wona clipaji ɗin ko onon woni tegude artiste ji on ko andi ko yimi mais tegugol ngol ene ko animateur ɓe ɓen ko kamɓe andi ene ko ɗum ɗo ɓe tegata sa ndaari a tawi ɗum ɗo ene pay kun si yi ɗum ɗo ko wawa e bonnude ko deedi jelu woni ko fendo ɗo ko woni e nder partout e aduna o non bien sûr deedi jelu ari ɓawo ɗo sa wino goɗɗo no heɓani ɗo hoore mum a wonay 7 ans 8 ans a yiyata ok joni n'importe quoi joni nakupugol ma hiɗa andi clip moƴƴugol texte wona animateur jogui ɗum est ce que a faami par exemple a wii mboma walla ha yona exemple a woli clip mon o e wonɗo ko réseau sociaux no yenna e imam wonɗo e wajade si ko ɗin 4 partie ko ɗi 4 partie ji mi hande sa daari e clip ji ɗin mboma ala clip woɗa ha yona ɗum c'est sûr que ne mboma kanko hoore makko mi sikka o naɓa e hakkille makko moƴƴingo clip waɗu ha yona pour te dire que andingol ma DJ ɓen wo woni microphone technicien fo no mari des shows muɗo joɗodi est ce que a faami mais sans haalugol haydara mais lui en personne kanko tigui yimɗo ɗum non on ilan andi min e makko ɓe meeɗa yewdude très sincèrement c'est minimum ɓe meeɗi yewde hay mi woli fenade kono ilan andi o ala intention fewɗo naɓirgo hakkille makko hay wolugol fi clip waɗu ha yon pour andingol ma telen noon kanko tigui mo andi so addi ɗum e télévision goɗɗo tegantako mo ɗum a faami yiltoɗen telen ma ka teggo clip hiɗa andi clip koko yetta e par rapport e animateur wona animateur on jogui clip on ça veut dire ko jon clip on jogui clip mum o est ce que a faami komi haalande ko par ce que honɗum faala wiide kataliye ma ko fila mesure hiɗa dawde fila mesure client no arde a faami fila mesure a respecte de client noon hiɓe arde ɓe ɓeydodo a faami komo halan ɗon ka si atelier ma a uttimo ko wawɗa ñowde o ko wawɗa ñowde si ɓe ari tawi si ɓe jonnima ñowgo hande o wona 3 a inniɓe 3 jours tawi woni 3 mois koɓe ɗuytona ɓe ɓeydo ko gonga ka donc hande clip ji ɗin ɓe winne minen tiki minen andi ɓe yetto men ɗum clip kaari on tegatamo clip kaari on tegatamo ko clip kaari tegoton non wona animateur ɓen wona wonɓe ka régie ɓen ça dépend e programme jomma clip on est ce que a faami komi halan mako par ce que clip
no wodi no tegorte no wodi ordre no tigirte kadi manda sa fami ko mo yewte donc menen ko woni ni men do ko pour mon est ce que a fami ko son wadi ha moƴƴi on addi men teganaw mais non wadi kadi sarte no men tegranta on clip ji mondi ok allez-y jonnom o clip o son boma uno hayona tanjini on en papo yeden jentade mo ka mais est ce que on no doit tegede e radioji tawa hara vraiment paykoy imagine paykun kun anda hay e hunde on o jento on musique do mi coupete harana ha gantula payde on hay ka touri joni rewbe hoore mum jabata be doyti mo ka non pour andi gol non fan rek hande kala min nalbe tegata mi wata wido wala ka tegede karajo ko don mi fala farmer mande mi nalima o tegaka ka radio wala ala ka tegede ka radio kono mi sikka mboma wadu hayona on himo tegede 100% et par rapport sonji makko di heddidi o debi ko yalti pes ko yalti pet e andi mi fala jendo lang attentivement e kadi wombe en ndata ben be hetto la moƴƴa enen pour le fouta ko anden ko nyama kala yagal ko marden ko nyama kala e farba e jeli sina harami fayo ko be marden ka côté musique wona un professionnel ka côté musique est ce que don jenti ko menalde ko dum ko deuxièmement ko wiete musique kon et ko wiete comédie de la musique kon ça fait deux jonno wombe hedade ben be senindira musique et comédie de la musique est ce que a fami ko mi halande ko ça fait dire na deux séances gol do goto walla jippingol valeur goto mais no wadi musique no wadi comédie de la musique no wayo menen be animateur be kadi menen no woni animateur be do no wodi comédie animateur est ce que a fami ko mi halande mako onon kadi yimon be la même chose donc no wodi musique yananda horema an yimudo di on an jodido mijiti ha yimi on mi nalma windide jodido winti jodi mijiti yimi on ni hay wadi mo enregistrement hay mo okkuma milliard ji a sulta nabde BZDA ina ko be moƴƴirane be warane be portezane jonno musique mo anga su sali nabugol BZDA ina be portezane ila du a condamné goddo so hedi kedum hade kanko wadda tampini hore makko voilà joni non ko dum don non si mi ari non sa mi ari non ko minuma pour fut anda musique enen wona en anda valeur musique sinalo no wodi musique danda horema di consommer take fes mais jonon de tawno non te kadi par rapport aux musique jeune be ben pour ta consommer de din shonji mawbe andube hore mum ben tigi beero ta ko dum be ndar ta dum est ce que fami donc mais onon kadi artiste ben hore mum onon doit panjude ko dum doit don wadde voilà ko dum ko ngal ay jijobe tingobe on son exemple si be tegi songo lana tahra go no tibe ley ay got no dalang halani lang kono lang andi teggol ma songo wode no do baynuma itto son o moƴƴa sa hettiko ya songo honno o yumuno do pedo mo no wodi songon kabena mo hano go be coupi mo joni son fop no coupa ka yeni to fo mo coupa ko buri kon parce que be andi songon wala valeur est ce que fami donc pour te dire menen donc min joni na radio mi woni exemple min hande clip simi jodama mo do balay mo tege ka do menen men jotto men dara mo taw no wodi wattande dananda hoore ma sa wadi de kan der clip rédaction ngon jabata a fami no wodi image ji woldi kan der clip si tay di mérita o dogintake couleur image on aussi no wodi no yarata o dogata durant de clip on aussi no wodi no yarata o dogata pour ya famu no wodi non be anda dum jonnon dum mi tajama don seedo quoi ay mboma mo yita don
min ko artiste jo min ouais musique aji makko dum non artiste jo men en fo ouais non pour hollugol ma wona en tant que kanko min woni critique wadde critique ouais ouais non ko yimobe sifa dum men ouais mboma min ka wadi on do musique wax vraiment si la jogino mo 100% 95 on fom duyti ouais parce que no wodi goddi gon nandarma artiste doit ko wadde dum parce que succès nafus jawdi aduna ko nafus fo ko do accete a fami te artiste yagal hande a toraki alla jogol micro ha wono ya mawdo jogoda tugguru be na jawne mawdon ka dow senoje maka e meda en yal dun taw non donc wadu hakkele ma jango a wono e mawdo wadu hakkile ma jango a jodote e nder bibbe mabben imagine est ce que a jabo e sugo morso don wadu ha yona teganana adun kan e nder bibbe mabben ko jodi a jabata parce que kala ko wadda hikka stayna ko moji ko arata anis tay dum donc ko do wete Inbha Mi Nisi voilà parce que voilà Inbha Mi Nisi a fami ko no wadi yobe had wattan hila e zeneson parce que mena yimoɓe min gayni bonnude pay koy a fami hande artiste do yawa heɓude Allah e nder ko wonɗa wadde ko ka heɓora kadi ton ko andaɗa ma no waɗi no dagani a fami mais sa ƴetti yimɓe temedere a bonni a moƴƴini goto a moƴƴinali te hande musique on ka fewndi ɗon fayde jeunesse fon fof bonni parce que pay kum wittan a waɗanimo waɗu ha yona anani o nani di message nder ton o sikke ko non woni aduna a fami joni non yo wawno ƴettude texte ma manɗa no waɗi ris ndara no waɗira hono technique man darma a pooɗe pay kunkum ha o wawa jentade on morceau par force te kadi o heɓay to message dande darma nafaymo d'accord mais hande sa yi oɗo ka wolta ɗon sa nani o moyenno DJ ɓen ko kamɓe woni wadde piiji hewɗi hande sa waɗi simi waɗi ɗo joni morceau manɗa ma ko joguiɗo importance oɗo waɗi joni morceau manɗa ma ko morceau polon palan ko morceau polon palan ɓurte wadde promouvoir e di o joguiɗo importance a fami te alors que DJ ɓen no dowano joude rôle manɗa ma ɓen min kadi en tant que DJ kaka mi jooɗi ɗo mi wawata heɓude Allah joni min sodi anna ma simi tejiɗi ɗo pay ko no wawi nande ɗum ɗo joni nana mi acci mi waɗay pung mi waɗay wung oy na min kadi acci mi yami ndara kono woni wung o yawa ƴetta bouteille biére o yara c'est ça mais an DJ jon teguɗo o morceau ɗo hawnen ɗum a puusimo yo yahu o yara on beere mais sa addinimo morceau manɗa darma a aynimo oɗo dey beere moƴƴa walla unu ha yona ko woni wole ɗo moƴƴa a faami o nani ɗum ɗum tumo yoyi ha faala wadde ɗum ɗum o inni DJ bo waɗi meeɗi nande mo tega morceau manɗa o inni waɗu ha yona moƴƴa a faami walla waɗu won moƴƴa mais noon si tawi ñande o ñande ko ɗum woni nande par ce que noppi kala ko wowi nande ñande o ñande hay so welade aynen weli de hande morceau ji hewɗi ɗo ala sens wela mais ɓay noon DJ ɓe wotiniɓe ñande o ñande clipaji ɗin e kay radio ji ko ɗum woni nande donc ɓe sikke ko ɗum ɗo woni musique mais est ce que Ibrahima walla Dramé ɗin soñji ɗi on ɗon wiide non mi ara attentivement par ce que joni ko jijje ɓe gata ko ɗo mi arta e mum hiɗa andi sa defi ñiiri a tegi anni ñamoɓe yo ñaamu ko ñamoɓe ñamata ɓe ñamata ɓe ñamata ka ɗum mi faala arde mum est ce que ɗin soñji ɗi wi ɗon kadi yaltina ɗon e wonɓe ɗi tegde ɓen e kamɓe wonde ɓe heɗade ɓen est ce que naɓe même génération andi ko honno waɗi hande say mimi wiyali fi DJ ɓen tun à 100% ko woni komi yewtani ɗum ɗon ko pour DJ ɓen kañ kadi yoɓe waɗu recherche ɓe ndaara ene ɗum ɗo hiɓe jogii rôle ko société mo ɓe duwa non habolan eyyi andina question ngan wonɗa répondre koye on question ɗo mi fokkiti non ça veut dire nde wolɗo mi heddi on attentivement mais si mi pose on question koye jabolam hiɗa andi si mi yeyi kama ya ño'anam a mesure lan ha pari a ño'i tawi a hutitike ko ño'anɗa lan ko no fanɗi ça par rappel a jonna lan mais siɗa hooli tun a jonnay lan ok joni ɗum mi falama wiide hande si tawi woni jijjejo wonɗo e tegude o musique on e yimuɗo musique on e wonɓe teganede musique ɓe ko même esprit ɓe jogui
hakkil woti woni mabbe changement waɗayde walla watta mais Allah dandu en tawde haray no jabalan ɗon changement waɗay walla watta gogo premier on taw min ño'o on si mi ño'i mi hutitike ko mi ñoyi kon mi jonnima andari walla mi hutitaki an on sa ɓornike anday sino moƴƴe si moƴƴa bon donc joni si tawi an a wawi ƴettude ɗum ɗon tega hiɗa heɓude ɓiɓɓe a faami ñandere goo ɓooya han ɓooya an e ɓiɗɗo ma on jooɗoday tawa emo jogii ɗum ɗon e portable makko on o waɗa ɗum ɗon fuɗɗo sonude tun tawa hiɗa ŋaaño sengo immoroɗa dow immoɗa yalta tawa hara hersa noon fuɗɗike hara déjà hara ko honɗum waɗi par ce que teganoma ɓe nani han lansama ko ɗum waɗi voilà joni noon Ibrahima pour yo élage femme mi innimo joɗɗo ha mijiti par ce que na texte winlaɗo yimoɓe bus fewɗo ni accu ha heɓa 2 ans 3 ans après musique mo yimi on noddamo anda ko ɗum innamo yo addane texte musique mo yimi on ɓuur ɓenɗo ɓe yettoma no mi grand ɗum ɗon aran tun ambi est ce que a faami joni no woodi ɗo DJ ɓe ɓeranda hoore ma kono mi jooɗori ɗo ni avant on tigi fuɗɗade émission grand miɗo envoyé ma ɗon song an nani ko kesso envoyé song on tigi heɗɗo mo seeɗa ni weɗata ko ɓuy sa seeɗa ni ono foti hande il faut mi anna jamma on mi heeɓi oɗo son ko mi woni premier clip exclusivité est ce que a faami natugol makko so waɗay ko son goto hara o tegitimo pour on ɗum kumpaji yaltini son ko min attimo yaltinde est ce que ɗon heeɗi komi woni haalde faami moƴƴi wonde awolde donc joni noon arti on no DJ jo compétent bala yiɗa yaade animation d' abord so jiɗi tegataɗe hay so tawi woni hara a lante ɗi a ndako ɗi lanteɗa a programme ay ɗi heɗoɗa exact lissement waɗa prélix heɗoɗa son on ha o lanna 2 fois 3 fois 4 fois anda est ce que o hino mériti heɗinede population walla o méritita heɗinede population mais écoute moi joni noon an a yaaɗo jooɗi e plateau ha heddi playgo rek envoyé nodɗa ɗon envoyéɗa son te ko haredma weldima adamma son o est ce que ɗa miijo fiiɗo te duwaka kadi sa voilà non voilà ko attends compétence on ko ɗon woni donc mi faala on andinde jije ɓen hina fo kadi non wona fo est ce qu'on faami donc ɗo ko wiyete c'est vrai jije ɓen ko ɓe watta ɗon ko moƴƴa mais kamɓe kadi yoɓe heeɓu compétence si ɓe jonnama pooɗa ɓay ko ɓuuri ko ɗum ɗon koye pooɗaji ɗi woni gimi goɗɗi ko non on dit la vérité ko ɓuuri kon koye pooɗaji ɗi joni acciten artiste on par ce que kanko wawi ko yimugol tun déclenche yalta mum mais an wonɗo tegude jama on heɗo on heɗi to morceau ma on ha o lanna anda est ce que o ko moƴƴinayɗo walla ko lancayɗo a parde ça la ɗa wawi après wadde ko falɗa ko donc ko ni watte joni yiltoɗen e Diama TV Diama o meɗen samina o lando so naala menen tana wala ga en tout cas do ko fimen en fof men wonɗo ta hara hay goto settinali kala ko wontiri par ce que ko société men on hino fewnduri noon ko ɗum addi yomin ƴeɗɗi détail ɗo men ara mon ɗo si ɗum feƴƴi ɗon min daranan kadi clip goto kumpaji joni ɗo e yaade clip on est ce que yewta taw seeɗa kadi non attends parce que ina andi kamɓe kadi ko ɗone wadde ko ɗuri de ni non mais kamɓe haray ɓe habbi par ce que kumpaji ko clip ji ɗiɗi waɗi ɗo a faami il faut ɓe heɓita clip ma on taw est ce que a faami e arte est ce que a faami après noon konne par ce que déjà neɓata haray émission men on ko heddi ko andi fen ɗon yalto e morceau waɗagen waɗamon tabu développé on boni e wawi wo hoore men africain on ɗon africain on ɗo en haalalto ko heewi nder ton way kono kasi en arta e mum may ka rési arten par ce que jamma on hara ɓe habbite kadi téléphone o landuwama uttude après clip on ɗo ɓe so tawi ɗum o faala nodde on tigui nodda may ka rési acca may jije kumpaji from Wakam aight ene jomba baba jomba oɗon jeyi ay Hey, Mariam Aissatou hande ka wayi ko worbe be ngarti do wojjama be humpanyande mariage ma. He onon acce bonnugol inde goɗɗo onon ñande wo ñande ka joɗi ɗo wo ko inde goɗɗo no bonnude o ko nun andan ɗon mo acce bonnugo inde jaw
yaade debbo ko renti yo ɓeydude daruga naada koyɗe maɗen ko jemma jemmino weteyde ñalade ma nden hewteyde mbalma muso doni adna ko doy rento ay pem banne jalali bungu leƴoɗa ka tande modi ma barke o juma yeeso o jama townu jungo ma a hersa goto bappa yaye ma ɗulle koto gorol dewol weltori bonnuɓe inde ma nde weetori hande ko barke suudu men tori allah ɓiɓɓe barkuɓe juɗɗe balɗe ɗe yaaje arsike yaadu makko ngun hajja naata nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka upalo to hefo yimɓe hande ɓe mi huuli haala maɓɓe kan ɗuuɗi ɓe yalta ɓe bonnamo inde ɓe inna o jooɗotako e dewgal ɓe yaramoji jam ɓe andamo ɓe bonnamo inde ɓe andamo woɓɓe hiɗa jombaɓe hara hiɗa jogii jawdindi bona woɓɓe hiɗa jombaɓe hara ala jawdindi heɓo ɓelludukatindema mayde muyɗe allah wopatama nene jara biro yalte sanno jalon ko heɓuɗon kon lotuɗo bambuɗo dankiɗo ma goɗɗo inni no yiɗi hey ko wudere futu e haɓɓere goro e horde e gatal gorol e deyol foppu no joɗi no haɓɓi futu ɓe tore ɓe okke ɓe toro allah e bewgal moƴƴu hatta men fijana futu men amana gorol e deyol hatta men fijay ha koma men fija biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka upalo to hefo. Yeah, Kumpaji from Wakam. Alright, Nene Jomba Baba Jomba. Hold on, Jay. Alright. On nani ɗo kadi o walla on yii clip maɓɓe on vraiment message ji maɓɓe ɗin hino foti no laba no jonna kadi expérience mais kumpaji elage Ibrahima Kanté o titre ɗo ko homboye mon addi non ɗon jelu no mi futowol homboye mon addi o titre ko patron de patron non andi minima nane ko menen si minen liggade ko liggi ensemble wa mais andi on dumi lang andi ko liggi ensemble liggoto mais liggi ensemble no wona woni wo il faut goɗɗo ina yimen son ka inno d'accord yimen son ko hombo yimete o ya ina ko oɗo so mi faala yimu oɗo ina ko oɗo faala so yimu ko patron de patron patron de patron addi titron patron de patron a jona wolali patron de patron de patron woni monsieur Ibrahima woni ko addi kamɓe addi nene baba kono nene jara biro yaltu sannon jalon nedi mondi ngari ka upaloto hefo nene jara biro yaltu sannon jalon nedi mondi ngari ka upaloto hefo feli ɗum ɗo ko cosane pulu fuuta arti ɗon si jio jombama o naɓama ɓe heɓoyi welo ka ɓe artirimo ɗon ko ɗon addi on compose au son ka weltare nene baba ɗon ka voilà andi toujours komin haalta ko nanen kon c'est très important hande menen artiste ɓen min wattani hele komin woni yimude kon par ce que hande o morceau sa ƴettimo hara ko jiwo monɗarma peut être ko falanoɗo fijude a teganimo oɗo morceau o jentiki message woni nderton ɗin mi sikku somo faalano yawde jurol bolngol o yiltoto o inna min kadi ɗen faalade ñande janngo simin jombama ɓe tawa min kadi komi jiwo mi wawana yimande ngol ɗo gimol sugo ngol ɗo gimol wayrama yimede de non c'est vrai parce que non c'est vrai parce que hande ina wawi nede juɓɓe fof hande hay goto ala e jogade hoore mum joni
wondere gonga non ko juɓɓe won jogaaki hoore mum wala ko sagataɓe won jogaaki hoore non andi non ɗo ko debba goɗɗo gowato ɗo non koye morson haajor won ɗen non mais koye morson mais mi faalaka kadi action juɓɓe non attends non e yewtere parce que on andi ko min noddi on ɗo ko yewtere men en fof kono no on accuse juɓɓe ko juɓɓe won jogaaki hoore mum walla ko sagataɓe woni jogaaki hoore mum fadi ko koddiɗo seeɗa rek wene garde wimi si jonneteɗo jonnaka o heɓay si landotoɗo landaka si landotoɗo landaki est ce que jonno o jonna min lan wawma landade anda ko sa jonnilam moƴƴa e ma ɗon kalan jonni mais ande wawi ande ko lantoɗa ko moƴƴa e landade non ande ɓen niveau si rewɓe moƴƴi ko société tun haray société moƴƴi non si rewɓe boni ko société haray société boni non attends hande non en yewtay woni attends goɗɗo noddi aw bisimilla goɗɗo noddi allo on jarama goy no marsude Tendum tanala ton do jam. Alhamdulillah ko hombo e ko honto noddu ton. Mamadou Lamarana Diallo men nodde tantade. Mamadou Lamarana no way ko no fewndi. Jandum tanala ton fo. Alhamdulillah Lamarana bismillah. Jam jongay. Asna men dar lega émission mo moƴƴano mo laba moƴƴano no lay boy. Merci beaucoup jarama Lamarana. Ara men tani ton ko ɗum hede ko men ok on jarama. Lamarana Diallo weltanama on weltanama nani ok oui Ibrahima ko hammi heɗinode par ce que an a wii landaɗo non landaɗo so jonnali wiiɗa fusi bonata mais landi ɗon kan kadi so landaki o jonnetaki non andi hande ɓenni wosi kono wolde sa wo si mi anda kono ɓe wolli tun so tawno ko wolof mi wolnaen ɗum ɓenni wo so bukki yeɓe gaynde si dohin bila wo buuto beyiri si yawi ke ngayuri koye yaadu ngayon ndi woni ok joni mi faala andude hande exemple fara mi ara rek question mo wonɗa ɗo mi faalama jabare de par ce que min hande ko mi awoka défense rewɓende hay migi non awoka maɓɓe de par ce que wiiɗa si bukki buyaɓe gaynde si dohin bila donc jonno mi faala wiidama jiwɓe ɓen ko bone maɓɓe ko walla ko woni ɓe bonde kon ko sagata ɓen attends par ce que kamɓe ɓe watto wattande maɓɓe labande ɓe yalta bon sa darni ɗo juuɓe sappo walla nogayo sa heɓay ton fewto sagata inna miɗo yiɗuma yen naɓidu wonno sa heɓay ko gooto walla ɗiɗo ka est ce que a jenti komi haalamaminuma jiwɓe nogayo darnaɓe ɗa sagata labaɗo rewa feƴƴa e ɓen juuɓe dariɓe ɗon sa heɓay ɗon gooto tawata waway on dewduko mum ko wiyalam faalama gorko wonta ko gooto walla ɗiɗo mais ndaari jiwo labaɗo wattiɗo no feƴƴude sagataɓe nogayo ko jeno wiyata no faalama no ɗuuɗi représente o kadi direct joni non attends woɓɓe ɓen e ɗum mum ɓe força e situation par ce que juuɓe woɓɓe goo haray hakkille mum kin ala e ɗum sah mais ko kamɓe força situation adda maniére ji ha hakkille jiwo on ara e maɓɓe est ce que a faami mais attention te kadi no ɓe alta e makko toon ɓeynatama miɗo arde pour bonnugol ma image message mo attotomo haalande on ko honɗum miɗo faalama jombude non miɗo yiɗuma e giggol holngol giggol ayi giggol fotta e goɗɗo min mi sikki ko honno woni giggol interne neɗɗo jeune jo ɓay koye société comme e jeunesse o woni ko wonɗen woni ko rewɓe woni ko worɓe giggol ngol tigi ko honno woni giggol taw ene miɗo faalama jombude addama ko suudu an ko ɗum ɗo woni giggol attends a yalti hors antenne sagata e jiwo si fotte hoore talol na miɗo yiɗuma jombude ɓe atto wolde ɓe wolta ɗum non on dit la vérité ɓe wolata ɗum sagata ɓen rarement hiɓe hiya jiwo labaɗo
ɓe posama question miɗo falama jombude rarement andi non attends ko ɗon noon min mi falama arande andi DJ Bouba sen si tawi yewtay en calculay woɓɓe no jentade en pour no ɓe famira par ce que si mi fuɗɗike mi geenali walla fuɗɗike a geenali c'est que wawata yahude par ce que mi wawata andude déjà ko miijiɗa wolde kon ko a wolali kon mais na jomba ɓe atto wolde bon non min noon min hakkillanɗen par ce que koko moƴƴi woni ko duwaɗen yewtude hande gorko si heɓi fulla e fayda immagol yi a jiwo no laba no ɓorni no yotti no dari darde labade kine no moori gite no jalbi ko honnun takkata ɗon ene miɗo faalama e honnun debbo an and suddi ɗon landoɗa eɗa faalalan e honnun miɗo faalama ƴamude jomba adda ko suudu an min mi wi ko ɗum ɗon woni giggol a part que ɗum ɗon ko hedditi kon ko fof ko bala ko bonande. Ça veut dire andi joni mi kutima ha Paris pour jama on faala ko falɗa wolde ko mi faama ɗo mi jaɓi ko wolɗa ko mais probléme on noon koye worɓe ɓe woni non attends premier coup de avant o naamiɗo faalama jombude ɓe wolta jama on hiɓe jenti en de ɓe renti en kadi ɗe wolde hande Ibrahima si wattike ɗo joni ha waɗi ceene yalti ka yaasi ɗo o yi Fatma ɗo no feƴƴa no watti panlo mo waɗi bodi bu rafet ko wigo no ko jiwɗo komi geri o ko geri kum fofa ka hoƴƴudan a faami ka atto premier coup ama alon no way no marchude ene konto ɗo ngoyo wola daraɗa weralan la falama waɗen fija jala jongina noon no min mi tala ɗum a faami force situation himo wawi mo jokkude ɗon 1 mois 2 mois 3 mois ha jiwon absetta par ce que hakkike ngal arte makko est ce que a faami jon noon au lieu an saga taw on hiɗa waɗa bon visite koya ƴettumo addamo ka suudu ma neɗɗo kay sa wiiɗa faalamo fije jala fije jalo donc joni non attends hami kayna fije jalo par ce que o abo setti ko fije jala falɗa hakkude mum o ari hiɗon fijude jala hiɗon yalde ya nokkel ɗi fof ko hon ɗum sansi fije jala on addi bonki kinto yeeso joni mi ara milto ɓawo seeɗa ayisa nanen si minnima si buutu beyri yawike ngayuri ko yaadu ndun hande enen fof hande sen yalti ɗo en fotti e sonnajo imo ɓurni ha moƴƴi buumi comme no l'islam woliri noon est ce que on gaynaymi a sustama wolde ɗum wondiren kon non exemple lek non Ibrahima non ilan arde non mi are ka liɓuɗa ɗon mi aray ɗon ok hande enen fof sen fotti hande debbo ɗo imo watti ha no duwa wattorade noon comme no l'islam woliri noon wallahi goto pistamo wallahi goto sustamo gorko ko jogi fit o susotamo arde dara inna miɗo faala yen oɗo fijo jala o watta ɗum mais hande tawi debbon o yalti himo watti ono de pantalon du tubum ko gandanɗarma vraiment so uggini ko taw ko wattini tubu kon fof no yaasi sa yahi makko ɗum ko an hollimo fit ko an hokkimo fit an debbon an suusuɗo yaltuɗo no watti kun tubum ɗon buuma surrali ko gandanɗarma Allah no indi no ya surru on ɗon so yeehi ha o suusimo tuggude hunduko makko e nalan faalama waɗen fiije jala goɗɗo noon di falodaren so ƴettemo allô oui DJ Bouba naam ça va bien kombo welde o jantuna ala toon jantuno wondaɓe wondaɓe no jan ko hombo min Hadiza oy Hadiza no way ça va kulmiɗen e jan ok Hadiza miɗo heeɗima ok ko o émission mon ɗo oui ko wolɗa kon ko gonga ay sukaɓe fulɓe ɓe surtout fulɓe futa ɓe oui ɓe andino keleyo ɓe andino keleyo déjà jombaɗo walla kamɓe woni ko rewɓen tumi si wonno ko rewɓe rek kamɓe ɓe bonnata mais sikko debbo boni yo ko gorko rewi ɗon te gorko pullo fuuta no suusi fortugol affaire no suusi fortugol fi amour hay sa hiɗaɓe ɓe jokkede ha ɓe soñjeteɗa ɗowno a jokkude ɗo ay 3 ans ɓe jokkita ko ɓooye ɓe kelɗa gonɗon sengoɗa yallah yakunolan ɗumnoy ɓe duwa changre surtout guinéyenɓe ɓe fulɓe ɓe kamɓe ɓeɗa wadde doy waar ok merci beaucoup ok merci Khadija
Ok, merci beaucoup. La hiwro benno. Awa mena hirto. Be sala jubbe nani. Ala por men sala jubbe inshallah. En fait remercier odo Khadija wiya kanyum kadi sonnabe ben goddo si ari wi no faala fija jala hakkunde mon ko hon landimo ko honno woni fija jala so répondima si tawi ko fi dewgal ɗum ɗon ko fija jala si tawi noon wona fi dewgal o wolamma dogumo pottomo wimo ɗum ɗo wona fija jala ko fijo bonki yo selu watamo waɗu mematake. Ok, Ibrahima, langandi tamengo presque o wadi kule. Langandi ko faale do ko fata gasde fofu. Non. Très sincèrement, langandi fere do nati reji beedi te ngaynali émission on langandi ko il faut mi prépare kumpaji inde tan hara do ngala ko bokkata fuy kumpaji kay parce que ono do ngandi hakkude men se nangondiri na ko yawata gasde afamika voilà joni ko ni watte sans gam arten kadi parce que tamengo gasde non la poy kumpaji DJ Bouba no wadde anniversaire le 22 octobre. Kumpaji artiste invité. Ko no woni préparation kumpaji et fi anniversaire. C'est une fierté. Merci. Ko honno remerciement kanyen kadi. Toro Guinéen be ben fop africain be ben fop yobe aru be soutena anniversaire on jaati wona menen anniversaire on wona anniversaire ma ko anniversaire kumpaji parce que DJ Bouba no gasa a yejjiti piiji ko rewruno den ton piiji hewdi premier amen invitation e radio ko an DJ Bouba premier tegugol amen son e radio ko DJ Cerno Bari God dit. Allô? Aïe. Ok, allez-y. Bon. Di kilipaji do gila men tourni di ko hande woni premier amen fois argol e côté médiaji di. Oui. Mo wi no nun ko angattoto men invitude. Men invitama. Oui. Vraiment men yaha tawa harati gitigo men fokita men retarda. Allah ñaawale ko an Allah lan do ñaawi yo men aru men tawde émission on vraiment ko men wiyata tun guinéen ben kala andudo no yidi kumpaji vraiment yo aru o soutena anniversaire on ñaani night le 22 inchallah en tout cas menen do meden ton te kadi men lanni fop préparade. D'accord. Ibrahima voilà toujours koko haali kon joni kumpaji woni DJ Bouba. DJ Bouba woni kumpaji. Merci beaucoup. Parce que gonko binte kon womo andite ka yani don yejjite ka feggi haray gongo be mu do ndarde hoore makko hande minen wawi wiide kumpaji se ha fendi ko do hande c'est grâce à DJ Bouba. Merci beaucoup. Souvent min jogi do émission onon fo mi wada remercier parce que hande si men souci jogugol micro wala meden jodo do men min wada émission c'est grâce à moi. Merci beaucoup. Parce que on fait no lawangol ka musuno wagol animation dere don fait don lawangol ka musuno fiyo musique on hettu lawol mum musique guinéen dar don ha musique on hetti lawol mum donc hande si DJ Bouba fewni ni nyalande yo andune nyalande na kanko jeynde ko aduna alla jeynde wona wakam sax parce que DJ Bouba wona DJ Bouba wakam tu na DJ Bouba ngortum ko DJ Bouba aduna fop parce que gele fudira animation ha hande goddo ina ta DJ Bouba faldi wowli ko nda ma doa ko wolede e der radio mum wala e der télévision mum a fami dum non ko no adda dum ko dogogol expérience e ko watta kon parce que hunde kala sa wade gonkinte hayso ko wujjugol be ni o eto wawa wujjude parce que sa wujjoyi a wawata wujjude nyando be nangade be buyne gelege donc il faut wawa donc hande animation men wayede hande ko no woni teddi amen di hande son yeyi hande ndar mon hebi nyalande ande kumpaji no der ton te kala mon ndar ma vraiment no yidi kumpaji hayso ko goto beden tori denyando wara sutena DJ Bouba sutenugol bu DJ Bouba non na DJ Bouba da sutenugo ko musique guinéen da sutenude ko culture guinéen
ko jama fulɓe ɓen wonɗa e sirinde hara miɗen tori miɗen noddi fop kala wiɗo wimi e wimami nden ñande yo aru ñaani night seera ñamande ala prix satta yo aru tiken ko 3000 francs aren fijen jale mbayo gandi ko wowɗo organise de ko anduɗo kadi no organise de ko anduɗo kadi ko honno jaɓɓorto jama o woni ko nodditi hara meɗen tori fop yo aru ndeññande kadi kumpaji ara kadi hiɓe he kadi kumpaji ɓe adda kesigoɗe anda darma kadi on wayri ɓe heeɗe sur scène ɓe addanen kesigoɗe darma kadi vraiment on inne jaka ko indi men kumpaji no nder ton ko parce que ko min haalta kon toujours kumpaji mi waɗa jeeki ɗum mi waɗa ñaa mine wawi ñaaki donc arede meɗen jonni on deññande rendez-vous le 22 octobre ñaani night aren fusen ton kadi arten kadi watteten tan wiyeti min voilà ko noon tigi woniri musidɓe wonɓe darde Diama TV enen e DJ Bouba émission Inbha Mi Nisi haray ko teddugal mo kala ko wontiri fi anniversaire men on le 22 octobre inchallah eɗen mari noon kadi invité ɓe ɓuyɓe gandanɗa hoorema ɓe rewa ka télévision ɗo par ce que eɗen mari parrain eɗen mari marin eɗen mari kadi sponsorise ɓe gandanɗa hoorema ɓen kadi ɓe aray ɗo ɗon andi noon kadi hot patronage on ɗon andi ko doyen PDG Diama TV woni wuuri guiɗo Diama miɗo andi noon hiɗon andi bi télévision on uttaɗo heɓude hande on yiyalmo image makko himo waɗa vidéo yiyalmo waɗa fus mais ko kanko woni hot patronage anniversaire émission la guineke salla jaɓɓi chargé de programme joguiɗo programme ji ɗi on fof ko Ibrahima Diallo Tayer wonɗo Wakam mo jogui kadi groupe no enne fi ɓantal famille donc mi sikki tun goɗɗo no dindaren sen heɓaymo allo allo wi on jarama no way no gollele o jantuɗo marsude jantum ko 15 production ko ka télé won ɗon ka way 15 ka télé ni men woni way ok pasam DJ Boubs eyno lan ni DJ Bouba nam no gollele yeddalla buy 15 aussi là avec ton ami là comment Khalil Pro Khalil Pro way ni waɗama suivre joni hewti galle ɗo d'accord minen ni waɗa suivre émission ok oui merci beaucoup mais moi ɓe xawma lan moy débat bi tama loolu moo tax ɗum waɗi mi waɗani commentaire quoi non débat o ni presque koko woni gasde ko kumpaji de Wakam wonno ko mi inviti bon mais presque débat on fayda ko gasi non ko kamɓe rewi ha ɓe fewndi ɗo en plus kañ kadi fi anniversaire o ni fewno quand même fewɗo ni ko fi anniversaire o le 22 octobre ko ɗum e woni yewde parce que tan ko artiste di n'est-ce pas ko artiste ko kumpaji de Wakam rappeur ok ko noon kay donc juste min ko ɓeydantaɓe seeɗa wakkilagol tek e muñugol oui par ce que muñalngal woni fof merci beaucoup hande te so a woni e game a udday noppi maɗi udita guite maɗe c'est vrai donc sa udditi guite maɗen a waɗay observé ko heewi effectivement sa uddi noppi maɗen a nanata fof par ce que a nani fof a waɗay découragé walla a nanay goɗɗi e goɗɗi par ce que a fota goɗɗo o yennoma nene ta koye game o wonɗa a fota goɗɗo o yiɗama ha o faɗɗe ɗon c'est vrai donc d'ailleurs que min komi waɗa ɓeydude yoɓe uddu noppi ɗi ɓe uddita guite ɗen d'accord merci beaucoup ɓe anda kamɓe ko Afrique ɓe gollantani monde entier ɓe gollantani quoi wona neɗɗo goto c'est vrai donc kono mi okkama boyma o Khalil Bro Kenzo production ok way mo DJ way Khalil way nala toon ko jantum ko honɗum fewndi way émission on fotina meɗen suivamo ɗo merci beaucoup on jarama Bouba hande nak Khalil weltini Kenzo de wayi kam dade franchement ko noon adna ko sabu quoi non hande mi weltike billahi porle ngala ko gotum merci beaucoup moƴƴay voilà après vidéo mi adda mo non inchallah ok mais wiɓe kalami le 15 inchallah le 15 darade yob wawa porle ngala d'accord ko noon tigi woniri musidɓe wonɓe darde Diama TV ko noon wonɗen yarde ɗo gandi émission men on presse o waɗi kuule joni Ibrahima Kumpaji Elage Kumpaji ko Dramé Kanté ka donc haray ko honɗum wonɗon e waynode fayɓɓen daroɓe clip ji ɗin heɗo musique min yimoɓe wonɓe yimude ɓen e kadi wonɓe tegude ko yimeteɓen pour yimɓe heɗo par ce que ko yiɓen ɗon tato ka e kon ɗon ɗon ɓe waynade en fait
yimayɓe ɓen yomen ndaaru société on min anda honno min yimirta min anda musique aji komin woni yimude kon ɗi yahay ko teppera men nden hewtata haray ɗum ɗo yomin watta yila e mum bon donc dijeɓe ɓen kañum kadi haray yoɓe andu kamɓe kadi ɓe jogui responsabilité e société on e côté culture on hande si ɓe tegi ko ɓe tegi wo fi tun hara ɗum ɗo jama on no consomde no ɗumani ɓe darali conséquence mum on après kadi ko e société on woni artoyde aroyey kamɓe goye ɓe daɗay kono ɓiɓɓe ɓen daɗata bon donc haray ɗum ɗon kamɓe kadi miɗo conseille ɓe ɗum ɗon bon suddiɓe ɓen jiwɓe ɓen kañum kadi yoɓe wattan yila e wigol miɗo faala en fiju jala par ce que min mi tañƴini ko honɗum woni fija jala sa daari goɗɗo ha a tawi oɗo welima ene he yahu ko galle maɓɓe landoɗa famille makko on si jeyɓe jogitaki ƴamamo jombamo ko ɗum ɗon woni giggol si tawi noon ko ɗum ɗa min mi wiyay ɗum ɗon wona giggol min koye hakkille an ɗen goye mi addi ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon mi conseillata ɓe ok Dramé Kanté ok voilà toujours haray ko weltanogol jama on weltanoma surtout an DJ Bouba merci beaucoup weltano kadi DG on woni wuuri par ce que ɗum ɗo toujours komi haalta kon ɗum ɗo hay sa nani inde nden tun ande ko fi jama on na fi makko hande mo wawno wadde comme so woɓɓe goo heɓa mbuuɗi mum ya jooɗo noosa par ce que hewɓe non waɗa ɗum mais sa yi o udditi ɗum ɗo ko fi enen kadi jama fulɓe Fouta ɓen heɓen ko bungiren ten heeɓi ko bungiren par ce que ɗum ɗo tun c'est très important hande kala nanɗo ɗum hay so tawi yimɓe sappo monike no gasa goto nani weltori ɗum ɗo huutoray kadi donc haray hande ɗum ɗo c'est très important kadi ko waɗande ɗo mo dowa weltanede sugu ɗum ɗo par ce que hande fulɓe fof so waɗi sugu ɗum ɗo neɓata joni hara enen kadi goɗɗo bungirantani hay hunde ka voilà donc haray o weltanama kan kadi donc haray onon kadi DJ ɓen toujours komi haalata kon quoi DJ jo hande sa jentiki animation goto sa falata jentita heddiɗiɓe faala wiide ɓe ngala programme non ko ɗum kay aussi no wodi goɗɗi ko mi wayni to kono faltana wadde cokkas so tawi woni a heeɗi DJ Bouba sa faala a darata ceerno Bari a darata non par ce que ko fiyat ɗum hande hewɓe mon ala e créide goɗɗi goo a faami par ce que hande album ko 12 titres walla wonde 18 walla 20 mais sa daari hande animation fof siko morceau goto oɗo Bouba DJ Bouba tegata on ɗon si lanni on oɗa si are ƴetti émission mum ko on ɗon il faut o tegamo o ƴettata e nder album o o inni no woodi peut être haray morceau goo joguiɗo importance e nder o album harana oɗo tun ƴetta on ɗon kadi wotinomo jama o a faami ɗum ɗon noon ko angal bon heɓugol expérience ko woni adde kon par ce que hande min si par exemple komi DJ ko a DJ jo mi jentiki émission ma ardi ni mi yimin ok ɓay goɗɗo sengo ari a liɓiri goɗɗo sengo accu min kadi goɗɗo sengo mi alire goɗɗo liɓoɗo a faami créa goɗɗum goo quoi par ce que mais so tawi animation fof gotum ko morceau goto tegete par exemple hande o sugu o morceau yaltuno ɗo ko ɓe yaltunno manda ko ɓeeɗa peɗo mo fayde animation fof sa jentiki so ɓe tege suɓɓe on no groupe ko peɗe mo tun mais c'est la vie parce que on waɗa siminuma c'est la vie a yaari fewn ɗo sayfon imo yaltidi fewn ɗo clip sa ari ɗo animation ko clip sayfon tout non mais on ɗon ça c'est magnifique non joni noon ko on magnifique noon waɗi si tawi woni naɓora e jamma on andi mais peɗo mo wona magnifique de non peɗo wona magnifique mais hino probléme hono woni hiɗa andi sa ari animugol ɗo waɗo émission dédicage parce que min ko ɗum mi waɗayno émission dédicace non seulement émission janɗi no sertuno kadi émission ji buy par ce que miɗa wawi wadde émission 2 heures temps tawa ko sonji ɗiɗi mi walla wadde waɗa tati hara ko fof mum ko débat fayda a faami fof ko débat mais dédicace sa wi ko émission dédicace wonɗa wadde ko ça dépend e noddo e joguiɗo mbuuɗi mum ɗin on composi nodduma landima ko hande ko joɗɗen ɗo si yimɓe ɓe noddi lan ɗo inni lan joni waɗa men kumpaji min ni kumpaji hombo ɓe wi jomba on ɗon wi ɗum o décrosi o teganama kumpaji jomba goɗɗo ka notti inni waɗanan kumpaji min ni kumpaji hombo inni waɗanan jomba haɗa na foɗɗan par ce que kanko ƴetti mbuuɗi makko ɗin
noddila te kanko jembudi makko donc kanko faala kumpaji jomba joni est ce que si o waɗi jomba mi acciti jomba mi waɗanimo africa mi toñimo walla mi toñali on toñalimo on toñalimo parce que koye kumpaji non dara rek andi ko fiyonnu an ye wayindemo exemple ye wayindemo kumpaji jomba mo torɗa on accimi mettinama goɗɗo kadi oɗo kadi no weli ha no exemple rek non andi DJ no dara e yewte woni DJ ay DJ jo ko DJ jo wawi yeyde artiste DJ jo wawi yeyde artiste kono yeyitamo produit makko on ƴettata commenta ha ndar mo nanɗo wo sa tegimo ton o waɗa attention moƴƴa e clip on o waɗa attention kadi e texte ji ɗi mais attention fadumi handamade andi no woodi ono artiste ɓen ko woni on famali neɗɗo wonɗo e wadde animation dédicace e jooɗiɗo wadde prélix manaɗa hoore ma wona dédicace safe ɓe bokka pour yo jama on faama ɗum ɗon kadi hande mi miɗo jooɗi ɗo miɗo wadde animation dédicace donc haysi mi landama ɗo clip goto laabi temedere ko landi ɗon jeeyi par ce que kanko ƴetti mbuɗi makko ɗo noddi joni noon siko min jooɗi hande ko animation ko prélix rek woni e wadde hina goɗɗo landilan komi taganayi heɗotoɓe lamɓe walla daroɓe lamɓe pour ɓe dara ɗon la mari droit waɗugol clip ma monaɗa hoore ma ɓe anda mi waɗamo prélix pour yoɓe andumo mi commenta min nawoɗo ko kumpaji ko nuwote a wawi ɗum mais kanta noon on di kanko ƴetta mbuɗi makko ɗi noddalan mais yo Ibrahima ko a tayer jo simi yeyi min ya ñowana sabadora ñoyani lan caya est ce que en feppay si en fepp e wawi feppude e geɓal non e yewte woni andi elage Ibrahima ko giɗo ma ka kono wondi ka caya e sabador ko gotum non famali ko non not lan non na gotum mais nanen andi ma yewtude ɗon comme par exemple hande a torike son kumpaji jomba goɗɗo torike ɗum ɗon a waɗanimo o arti kadi o wi e okkan son kumpaji jomba te kumpaji no jogui comme africa jamanu hande wimo vraiment milan jogui ɗo clip joni ɓay haray son clip jomba on feƴƴi habbo ndaren mi okkama o jamanu hande on ndara on ɗon kadi e yewtere so wi ɓay haray ɗiɗo yewtude so wi awa waɗanan on ɗon mi ndara on ɗon kañ kadi so sa waɗanima on ɗon goɗɗo go artoyi kañ kadi wi ene ko sato tulta mi faala andi déjà hiɗa yahude ɗi fo a faami woday goɗɗo andata kumpaji ko jomba on tun jogui salamu aleykum waleykum salam parce que émission on landi min mi waɗi émission dédicace la wawi wadde ɗo soom mi lantemo minnamo ko joni nimitimo oynami mi heɗakimo hina digui an kadi waɗanoɗamo ça veut dire il faut faamo situation ji ɗo clip si tegama normalement sa nottama fi makko a wiyay o tegama mais jommum no wawi insiste oyna min ko mbuuɗi am mi coodi min ko teguɗa ko haade mi ala darde télé teganan ko mi faala ko parce que ko mbuuɗi am mo mbaɗi droit wala bien sûr donc mo jogui droit te jogui an kadi ko woni ko wonanma ko tegangol on ɗon mo mais non ko mi yinni ko seygele probléme si tawi ko dédicace donc c'est d'accord kala mo landi ko landi par ce que hay min ko waɗa animation ɗo komi arno minni no woodi woɓɓe ko ɓe anndanɗa ɓe ari si ɓe ari ko nouveauté ji ɗi ɓe watta minni mi artere ɗi ɓawoji seeɗa par ce que peut être ɓe haare meɗen mandi temps foyer ɗo komin yahayno kono wonno fayde musique guiné ko zeyri wa ɓurno voilà donc Ibrahima ɓe signali émission on o lanni duwaɓe nadduɓe ɓen kadi ɓe hewti langandi fewndo ɓe ɓatti sa signal waɗi tun haray lanni joni haray ko ɗo wonde e waydirde ka gasi haray mi salmini jama on fof goto kala inde mum nden e yettode mum nden rendez-vous men on inchallah e mercredi aroɗo émission la guineke enen ge Djidje Bouba invité men on nde ñande ko Massamba Massi artiste invité e kadi ɗe mari kadi grand Djidje invité ɗo nde ñande woni Diallo DSS TV o kanko woni invité men on nde ñande ɗo kadi e mercredi aroɗo à partir de 21h30 ha e 22h30 mi jonna on rendez-vous nde ñalan ɗon yo Allah tawnen e hoore jam moƴƴere bye bye ciao ciao merci beaucoup